Nginibingelele ngiphinde nginamukele eMakhaya TV bafethu kuyintokozo ngaso sonke isikhathi ukuthi ngiphinde ngizohlala nani ngivele la ngibukisa khona ngiyabingelela obingelelayo ke usithembiso wangobese umfana nje wakhona khona ngapha konquthu bafethu nginiphathela usisi la ozoxoxa udaba lwakhe ngiyazi ukuthi silindele imjolo nalolu lungomjolo kodwa ngendlela ebucayi cela nje ukuthi simuphe indlebe simlalele ukuthi uthini siswami yaphila yaphila futhi njani yaphila igama bani igama nguphinki Sibongo kaShezi Pinky Shezi Masikananda yebo ngiyabuzwa mashezi kwenze njani nginenkinga la bhuti umngane wami nama Nigeria okay so shuthi bamshusa ivideo ngithamelela nabo so ivideo yaphutshuka it seems like yimina manje wabashuthi ivideo kanti mina cha angikaze ngwenze lokho mhlambe umuntu engathi ufika kanjani ekuthenini umngane wakhe alale nama Nigeria and wawukhona nawe lapho or wena bakusendela ivideo no kahlahla ngiveke ngiyibeka kanje lento umngane wami wangibiza ukuthi asami sophuza so uma ngibiyatha asambe siyophuza okay fine akunankinga vele sijwala uhamba so2 siyophuza vele namngane nginaye njengoba uhamba so2 siyophuza so uma sihamba so2 siyophuza ngalo day lona engibize ngawo wathi kumina kunama Nigeria akaza ukuthi kunama Nigeria wathi kunomuntu wakhe othe akeze ezophuza naye afike nomngane wakhe so uma efika nomngane wakhe vele ke ujwala uhamba nami uyibizela mina vele nami ke vele kaye ke deyikhala kahle ke vele yabo uphuza into enijwayele yeah phuza nje siyayiphuzela so ke simila emnganeni wakho nama Nigeria ngifuna ukunderstandise ukuphuza kwenu niphuzela estradini niphuzela endlini niyaphuma niyophuza uma ukuthi sina imali mhlambe siyaqala siyiphuzela endlini isithe mhlambe labo bhiya bawu2 sizoyiphuzela endlini yabo siphuze nje endlini so sigcine sesiphumela ngaphandle ukuthi mhlambe sifuna umsindo thizeni sihambe sethavele seduze sihambe siyophuza khona kube mnandi sidatha sizo mhlambe siyobuya ekseni mhlambe mina ngicine sihambe yolala kubo wakhe noma mhlambe lagcine sebuye solala ekhaya kodwa khona ekseni yavuka goduka na umuntu othandana naye umfana yeah nginaye ngithana naye uzizwa kanjani ngendaba ukuthi wena uyaphuza ungabuyi yeah lokho siyakubanga kodwa phela hayi yabona nje masikhuluma utshwala hayi ngamane kusale yena ngeke ngiyayithola injabulo lapha ekuphuzeni kwenu mhlambe ubani onithengela utshwala maniphuza kuze normal angithi siyafika sothi sifike siyithengele nje mhlambe sithenge noma ikhothe eyodwa siyihlalele nje etafuleni lethu obvious bakhona bafana bazofika bezofuna uhlala nathi yabo bafike bahlale nathi ke nathi sikhululeke vele South vele yabo imali into esingenayo so gcina sesiphuza nabo ke kuze kuyosaphandle yimi understand impilo abafana banokuthi ematshwaleni ayikho into yamahala bemo bethenga utshwala bafuna ukunihola kuke kwenzeke noma kuyenzeka ukuthi niphuze nabafana nigcine senjola lo mjolo otshwala ya kuyenzeka ukuthi phela yabo umuntu uvele nje ubusho ukuthi sebefuna something abafana yeah siyaphuza nabafana ngithola umuntu akushayele lapho umqome ngoba uyazi ukuthi ufuna ukuthengele mobile ufuna ukuthengele yabo like umqomo umuntu vele mawuzumqomile vele lokho ngifuna ukuthi mina awungishaya ngeBlack Label labo umuntu bese seba into ayiphuzayo ke lapho ngoba phela usenomuntu azongithengela so siyasiphuze uma siphuzile abafana besithele utshwala kube ukuthi ke sine plan yokuthi indoda ngeke lo muntu lana uzojola naye la umjola la uphela lana uphumele ngaphandle uma sesingaphandla sisajoli kwethu umjolo usuphelile phela bucela lapha etshwaleni kuphela abani holy kusihola kanjani ukuthi kuthiwa ama package ahambe nawe endlini hayi abakazi but ngayithola ke ngisesimene esikanjalo ngesinye isikhathi but xoxa kwenzana na lapha loyana wafike wangiphuzisa lokho ngisejuice asiphuza kanjalo lokho ngichiliza nje ukuthi ethi mananci sesaphuza
yabo ngiphuzisa kanti-ke vele ngihlakaniphile-ke ngayibalekela ngokuthi ngathini ngathi okay fine yabo lo muntu lo sengidakwe manje sengi-right utshwala bakhe into ezongisiza lana ukuthini angiqhwebelwe ngihamba naye ndoda sekuyisikhathi manje sekumele sihambe shuthi yena usaphuza kusamnandi ngathi mina mfethu no lo muntu lengiphuza naye mina ngathi shem uze ngenye indlela namhlanje ngithola omunye umuntu so ngiyambona ukuthi no uzala umqondo ukuthi ufuna ukulala nami but mina angifuni yabo so sengiyayibona sengiphuze kwaze weqa ke manje angibaleke angazi ngingaze ngihlulakale ngaphuza saba right ngaqhoma umngane wami ngeke ndoda sengi right manje asambe okay fana umngane understand naye uvela into esijala ukuyenza vela ngithi so bonta mina mase ngi right naye use right asihambe saphuma like as if usiyochama so ama toilet aphakathi la esiphuze la khona saphuma as if usiyochama sithi hayi akuflashe kahle lapha phakathi sifuna ushano sing2 yabo so saphumela ngaphandle unethoilet elingaphandle ke uma manze ngekho la ngaphakathi unethoilet elingaphandle elumgudi saphumela ngaphandle sakulolo le toilet leli basibuka futhi ngangena mina lo munye wami eminyango ukuthi hayi uphelezele mina wami eminyango basibuka baphuma basibuka babayi bangene toilet ngempela balokhuza bajika babuyela phakathi mabejika babuyela phakathi wangitshela lo hey sebengene ngaphakathi so thatha mengena ngaphakathi lo uyababuka lo seminyango usha ezifulindeni mina so uma babengena lapha phakathi wangitshela ukuthi hayi sebephumile ndoda sebengena lapha ndoda sami abengena ngaphakathi abese ngiphuma emnethoilet ke sadla phansi ke oni abadoda bafana siyabadoda ngiyabuza so niseniyaphuza impilo yenu lo yokuphuza usethi umngane wakho kunabantu i-boyfriend yakhe ithi akeze nomngane niyapi hey kwakuwumuzi laphayana ngibona ukuthi kwakuwumuzi we-boyfriend wakhe i-boyfriend yakhe so lapho sasiphuzela khona kwakuwumuzi we-boyfriend yakhe ngizothini wafike wangitshela ukuthi i-boyfriend yakhe iyambiza ukuthi izophuza okay fine ubiza mina ezumngane wakhe ngoba since ithe i-boyfriend yakhe ayize nomngane wakhe nakho ke siyahamba evele njengogela abahlezi beyophuza ke vele sayihambela event njengoba manje asikophuza etavern siyophuza endlini yomuntu vele ngeke ugqokise nje ugqoke etavern phela kumele ugqoke ubonakala na ukuthi intombazana siphela ethwe akafike nentombazana ayithembayo yabo nami ngigqoke ngibonakala mhlawumbe ngathi manje uphuza etavern nijeka nigqoka amajini mase niyophuza somewhere nenzani nigqoka icebe no like kushana ukuthi angithi ukubona uma uthiwa ngizoyibeka kanjani lento okay angithi kanjeni umngane kwafika kwathiwa akeze nomngane wakhe angithi nami since kuthiwa akeze nomngane wakhe kumele ngigqoke phela ngibonana kuba ngiya kubantu engibaqalayo yena akabaqali abantu like i-boyfriend yakhe yona eyambiza so since kuthiwa akeze nomuntu nami kumele ngibonakale phela ukuthi ngiwumuntu nami yabo ube muhle ngagqoka nje ngabonakala awusilandise so ngagqoka ngaba right ngazi ukuthi okay outfit yami comfortable ngayo ngaba right sahamba nomngane bafika futhi bezosilanda ngemoto sahamba so uma befika bezosilanda ngemoto sahamba mase sihambile safika laphana kwaphuzwa kwabamnandi yabo kwabayilokhu yana nje kwaphuzwa kwabamnandi so ngabona ukuthi no kukhona lo olokho engishela yabo olokho engishela ke waqafika uqala wangishela ngamnqaba ke wahamba waphuza wafika wesibili nafika uzongishaya nakusabuyilo sekubuya omunye manje yabo like bona ngathi babe kwakuyilo ufuna ukubona ukuthi uzuyimuphi engizomqoma yabo so nhlanhla leyo ngangizange ngiqome noyedwa iphathi kwabo kodwa ke balokho bengishayile ngizange ngiqome noyedwa kodwa ke okwenzeka ukuthi ngafike ngenze njani ngafike ngasaphuza ngabona ukuthi no ngathi nje manje sengiyabona ukuthi okay manje ngiphuze wena sekweqile ke manje yabo so nalabo lokho beza la eduze kwami lokho beza eduze kwami labo angisayithanda abayenza lokho beza eduze kwami bayakushela bangishe and akufika umuntu oyedwa bayashintsha nami sengiyabona uqonda abadlala ukuthi okay kahle la bafuna ukulala nathi lapho and umngane wami phela unomuntu wakhe yena
unomuntu wakhe ngeke bamshele so ilabo lokube yishintsha beza kimi ngingedwa bona labangani laba bangakhi bengakho kwawufika beku boyfriend kube sekuba ilo munye wangishela oba igama lakhe angisabakhumbuli vele babe ngapha beku 3 abangani bese kuba u boyfriend wami wamngani nami so be u4 kahle so okay safika laphana laba lokube beshintsha bezongishela lokube beshintsha bezongishela beshintsha bezongishela ngiyabona no man kahle la kahle bafuna ukutest ukuthi mina ngiwumuntu onjani angibatshengise ukuthi angiyele umuntu abamcabangayo into engayenza laphana umngani wami esehambile manje sihambe nomuntu wakhe ongena ekamereni nomuntu wakhe mina ngasala lana nalapha ngasala nabo so uma ngisala la kube khona lo oyedwa nje ngibona ukuthi yabona lona ke uyizalo plan ukuthi ufuna ungidla yabo meza lo plan ukuthi ufuna ungidla mina kumele ngenze njani kumele ngiveze ukuthi nami ngiwumuntu phela yabo and lento ayenza ngiyithandi ngiyintombazana ukuthi ngiyaphuza kodwa phela kumele ngiphinde ngiyicabange ukuthi nami ngiwumuntu so ngitshela ukuthi uGuy wafika ezalo umqondo ukuthi ufuna ukulala nami hayi ngamchiliza ngamchitha nje eduze kwami okay fine ngabo ukuthi okay naba sebekhuluma bodwa bahleli bodwa ngibathi bakhuluma le language yabo enga-understandeki yase Nigeria okay fine ngahamba ngoyiphalazisa phandle ngahamba ngophalaza phandle mase ngiphalazile ngabuya mangibuya bale bengixisha ngotshwala ngabese ngithi no utshwala sengi right manje ngabe sengiphalazile sengi right yabo like nami ngaze umuntu ongathi usedakwe kakhulu ke manje yabo ukuthi hayi sengi right manje ngotshwala okay fine mase babona ukuthi hayi utshwala ngifuni ngithi hayi sengidaya kakhulu babothi lo sisilow dakiwe lo yabo bazala umqondo ukuthi ngidakiwe but angidakiwe kakhulu sengila okay fine wena awufuni ukulala nami angifuni phela ama Nigeria lesikhuluma ngawo la ama Nigeria abanye abantu so njengoba ngafuna ukulala nabo ngayidakiswa ke khani plan nami ngayidakiswa mase ngidakisiwe ke babothi hayi usisi udakiwe babethi beza kumina omunye ngihlalele nje etafuleni lapha ngihlalele nje esatafuleni sasiphuza kulona umngani wami nganama sehambile sengisele ngedwa umunye wathi mefika nje wafika uweza la semuva kwami ngihlela lapha etafuleni ngigobele kanje like uthi ngidakisiwe kahle kahle ukuthi ngidakiwe so befika la emuva wami afika nje umunye ngithinta la amahlomba like angimasaje ngive ngiphenduke ngimbuka ukuthi hayibo lo muntu wenzani ngisho ngathi ngidanga type ethi awukahle uyena into yenzayo yabo ngikhulumela ngalokho ukuthi ngidakiwe vele ngithi awukahle okay angiyeke ngimkhuze angiyeke mase ngiyekile ngibona oyedwa wabo ukuthi hayibo oyedwa waba kasekho boyfriend noma kulaba abakushela ulaba bangishela boyfriend kade ehambile nomngani benzani angazi benzani kodwa kade behambile nomngani bangena erumini ngabani nga boyfriend okay fine mase ngithi ayibo khona umunye ongasekho manje sele bawu2 sebekhona umunye ongasekho ungasekho manje seku boyfriend nomunye umngani ka boyfriend okay nginga elilodwa base kamera lot but ngangazi base kamera lot yatsho ukuthi hayi mhlawumbe usaphumile yabo yatsho mhlawumbe usaphumile hayi okay umjita wahamba wathi mabebuya ngabona kunyamalala omunye futhi hawu ngayibuza manje laba besishintshana benyango kunyamalala kahle kahle kuplanwani la yabo ayibuza ukuthi yini le planwa la kahle kahle yabo ngoba lo mqondo uthi hayibo ngeke yabona manje bazala mqondo uthi siphela thina sikama Nigeria ke manje yabo like nami mase ngiba aware ukuthi yabona manje kade sekuzoshuba ke hayi ngalokho ngibuka ukuthi kahle kahle kwenzakalani la bathi beza kimi mina nje hayi bangifica angiyifuni nje lonke lonto like sengi-actisa ezifu sengiyisober ke manje sengi-right utshwala nje kodwa angisakufuni kodwa beninika utshwala ngithi ngoba bafethu ngibode ngiphalaza phambi kwenu sengi-right ngotshwala manje nga-right mabeza kuwo beza ngani ukuthi bayakushela or bakucela straight ukuthi bafunani manje bazalo mqondo kungishela but umuntu ke uthi umshela uzomshela ngomlomo kodwa isandla ngeke size ebeleni bayakuphuthaza umuntu ungishela ngomlomo kodwa isandla siyasebenza size emabeleni okay fine uskip mabeleni siyaphi la uzosifaka senzani la kusho khona umuntu ufuna ulala nawe mose yabo nawe ke ungaboni yabo nami ke sengiaware ukuthi no kahle kahle la ziyakhala ngalelela camera emule ungenwa kulona zikhalela umngani wakho so the times imkhala umngani wami yabona nje imqondo wami wawucabanga into ezimbili ukuthi kungaba
laba labo bonke nje abelokhu bengena lapha kule camera laba la nomngani wami noma kwenzakalani because umngani wami uhambe nomuntu wakhe and umuntu wakhe akaza abuye yena lokhu behambile kulokhu ukushintsha nje lapha lokhu ukushintsha nje lapha nalo omunye obesalile naye ahamba phinda abuye nomunye ahamba phinda abuye yabo like I'm confused ukuthi kwenzakalani la but ke gcase ngithola ukuthi no okay fine sengiyabona manje kwenzakalani because manje sekunomsindo okay lo msindo wabantu abahevayo yabo about okay fine yabo sekwenzakalani manje ngithi iready sincishisiwe about okay sewona lo msindo wabantu abahevayo ke manje sengiyawuzwa ke manje bonke bapakanyela umngani wakho manje kahle njengoba not laba bonke bampakanyela bayashintshana njengoba ngisho ukuthi kufike kuhambe umngani womfana shoot kahle befike bemshaya threesome lapha manje ukubuka kube umfana nomngani aphinda ahambe omunye kuphinde kusale futhi umfana kubuye omunye baphinda baqhubeke threesome yabo for boyfriend kamngani izomduduza ukuthi angathuki ila eduzana ya ngiyacabanga cause hey yabona lapha ngalola day loyana ngaphatheka kabi kodwa ngabona ukuthi ayikho into engizoyenza mhlawumbe ujwayele umngani cause mina ngibizwe uyena labantu laba ngiyabaqala yena une boyfriend lana so bathi no kahle mina okumele ngikwenze ukuthi angisindise mina cause mina nginamuntu la kahle abantu babethanda basangiphoqa yabo bathi abaphoqi basabangiphoqi ukuthi bayabona ukuthi bayazama but bayabothi hayi usisi lo akayishayi ngenhlobo abangiphoqi bathi okay angithuleleke mina ngisase ngithula nje kanje maza kumina nje hayi lokho ngithe cha maza mina lokho ngithe cha babona ukuthi no usisi lo akafuni lo yimi uthi hayi akafuni hayi balokhu bebhizi nomngani wami lokhu bebhizi nomngani wami but ngiyawuza umsindo lona ukuthi neze yakhala lapha futhi yabo umsindo wabo ngiyawuza bona nami ngiphinde ngibe nakho lokuthi ya phela nami ngiwumuntu so since ngiwuza umsindo abantu abaheva lapha bona nami ngiphuzile mos so ngiba nakho lokuthi nami ngizizwe ngathi ngiyafisa ukuya lapha phakathi but ngiyayibamba ukuthi no ma Nigeria lana yabo so bamiyeka nini athi saphela isikhathi esingango 3 hours 4 belokhu nje bebhizi baze bazobuya uma bebuya babuya sahlala saqhubeka saphuza but mina ngasengasaphuzi lokho sengithi nje kancane mabebuya basakufuni noma basafuna ukuthi nawe bekwenze basafuna but ngiza nalo mqondo unokho ngisho even lo oyena uSibari umngane ulo uboyfriend wafika kumina wancela ukuthi awuvuma umngane wami phela uyakufuna kanjani uzokunikeza imali ini cha angifuni nginomuntu engithola naye angifuni yabo so yabona nje lapha ngithi thank God ngoba mina ngaphuma so nihamba nini noma nazumeka no asange silale because bathi masibebuyile sababuya saqhubeka saphuza uma siqhubeka siphuza but mina ngizange ngiphuze kakhulu ngangilokhu ngindikisa kancane sengiphuza lokho ukuthi angifune ukudakwa sengenza nje babona ngathi ngiyaphuza nami kodwa ahlala ngisafuni because angazi ukuthi mangadakwa noma mhlawumbe ngifale something lo ama drugs ngicese ngidrageka nami yabo agcese bethola into abayifunayo yabo sengiphuza nami sengiselokhuzeni sengithayimile manje no angisafuna ukuphuza nje manje ahlala because sengiyabothi la kwenzakalani shuthi nami ngiunext kahle yabo so nhlanhla leyo ke saye sashaya isikhathi sokuthi sihambe yabo basihambisa imoto lebesilele abasilande ngayo basa futhi mase besihambisa basihambisa sebeba u2 lo munye la abanye ba-2 sebesalise ku-boyfriend nomngani ka-boyfriend yabo sebesalile abanye ba-2 basala nje bephuza beclean bayisalela nje bodwa laphana sahamba nje basihambisa so since besihambisa still lo munye sihamba naye usaqhubeka usangishela futhi kahle wasinda yikho ngisho nje hayi ngibonga uNkulunkulu ukuthi hayi ngaphunyuka laphana so njengamanje into eyenzakalayo ke kanti njengoba lokho babebhizi lapha nomngani wami babeshutha ivideo ngibona ukuthi mhlawumbe babebeke ikhamera thizeni kwenye indawo angazi kodwa nje umngani wami leya video leyo wayengayazi ukuthi kahle yena wayengazi ukuthi kuyashutha so usola ngathi yimina lo engamshutha ivideo seyaphuma yasabalala ivideo yaposta useyithola inkundla ezokuxhumana naye ebeni wena ungangenanga kulelo camera labo lemkhulu
angenani nakwi-video futhi angivelanga so ubona ngathi yimina lo kade shutha since kuyimi kade sisonke la kade siba u5 la endlini siba u5 siba u6 siba u4 abafana siba u2 sikamantombazana intombazana evele evidweni iyodwa engavelanga evidweni iyodwa so bonke la abanye bavela imina kuphela ungavela so usola ngathi mhlambe yimina ngabashutha since ngingavelanga yabo so njengamanje lonto le isithanda ukusiqhathayo nomngane wami kahle ayithanda ukusiqhatha iyasixabanisa yasixabanisa nje ukusola kanjani ekubeni labo bantu awubazi ukubazi usola ukuthi mina ngasala kanjani kubona ngahlale naye futhi wayefuna uyodliwa ngibona ukuthi wayengayilinde into enzala kuyena but wavuma ngoba naye siyenzakala so ubona ukuthi ngoba isiyenzakile kumina why kuyena why ingasenzeki kumina ngicela sibuye siqhubeke ngifuna ukuvala la ngoba nale ibhetri selicisha siphinde siqhubeke sifake ibhetri elisha